Ulat jong kajela setiap al malik mentakasngi ka arfuetrik jong unaitung arajat arfuar. Ul hukum ya ka sorkar jong ukonrat sangma. Ba ude ban penbek no wood ya ka jeng e je kinong hikai. Ba ula ongru ba ka jeng penbek kamdi ban bisu kinu jeng e hadin habut. Ya kini ulat ula keren ha ka jeng ya kendu bat kinong kit kam jong kin hikai school SSE kibalik bin ya kendu ya u mentakasngi. Tak ban kadau hang ni baki noi kai SSA kila pelong ka jing yakhi na du kini kisngi ke beradab ka jing hi kam dai tang ba shong asurok nei la poiru ka jing thiamiet ha ka tai ka surok abadan hajan sekretariat tak ban kadau ru ba ka jing yakhi ju kini kai SSA kalong namar ba kem simla yo ikutulap ku jongki mentala sar banai kalami ru ka jing bitar ni kini kai halo ka jing kren jong menteri badi pek ya ka pulik puthi uba la kaman remboi pada dakin nohi kai kemlik phaino cheki school ke jongki na kalang sarkar kan khateno ke jing ai kran cheki school bat kamjuru ban pendu ya ketulap ke jongki kani gadi ke kran digin to khabar bat kinong ilam jong sasi hadien bale kendu ya ulat ke jelah to mentakasngi nakaliang jong ngi Kamekhalia SSA School Association hadin ka jing sngap man jong ka sorkar jela halor ki artli ki mat jing dawa jongi ka banongkong ban pelai ya katulop padang sa jongi san banai kata jong banai February and March jong ka financial year jong ka last financial year 2021-22 nang ta jong current financial year 2022-23 jong banai April, May and June kabaar kaba nakaliang jungi dawa ban penkiu lani enhance ya ketulop jungi kinohikai SSA kumbala omentan hadin baka ngimyo kanu ka respon nakaliang jong ka state government mentakasngi ila yolat ban yikindu yi honorable governor ban pensngeu hai yakini ki artli kimat jing dawa jungi ban ngila kerparo yi ban nakaliang jong i ba in tuklar lem hakpai dei bat kane kapenta nang bangi na kalian jungi kinoh kasi in yo ela ka jong hok ya ka jing ya kren jungi ba di honorable governor hang tu hi hakmat jungi ila phone yo honorable chief minister Conrad K Sangma but ila kli na iba ka ai mo na kaliang jopi ka state government pilale ka bai dei bat kani ka issue jung kini kinoh kai SE ki bala don menta hang ni capital city ban protest menta la south ni climate te nakaliang jong i honorable governor ila tha yung honorable chief minister Sir Conrad K Sangma ba Maria Poy Shillong uday ban address no ya kane ka issue bat ban settle once for all kata kalong ka ka ba nakaliang jong i honorable governor ila pensngeu hangi ya ka ba i ila kren ba i honorable chief minister ba ila penti pro yang nakaliang jong i governor ba i honorable governor ba i honorable chief minister kumpa kalong menta imdon hapo Shillong idon sha po tura bat ila ong ba nunun la shai in sa wan pai momentan ban ila ong yi honorable chief minister ba Maria Po Shillong idai ban address ya kani issue ban settle one for all tapi kan ong ai ban ni kran ula ye to yo ringi ba la shai un sale shedel hi dia ka bai dai bat kani ka benta mo ka bana kaliang jong ka state government ka ong ba ka sa kani ka ad hoc bat first installment tingila kerpadio honorable governor bana kaliang jong uru un sungom haban banyak keren lem shadel hi hapo ka Ministry of Finance berkumjur hapo Ministry of Education
Government of India bahkan pelai keluar ya kan ika song pisa kepada ad hoc but first installment nak kepenta jong ka state Meghalaya. Ika jing keno kadika jing sisahi kaning ikrenya ka last financial year. Kata kade jong financial year arajar apuai apuar. Tiak pai dai pat ka last financial year nakaliang jong ka central government kala de pelai lut ya ka song pisa ka bakala ay ka commitment ban pelai syaka state Meghalaya. TPE kata kepisah ke pelai naga government of India bat kasong pisah ke pelai pun rutrik jong upnai March jong mentau senem nakaliang jong ka state government ke gila pelai 3 crore kepada ka additional fund ke baki hapan bon nak state kat pum ka capping norms jong ka sama krasik sya abian dan mentaban siu ya ketrop cengi kenon ka SSC tikan ni kapisah baro armo pelai naga government of India bat naga government of Meghalaya kamdap pura ken ban siu ya ketrop cengi baro ar benai ka sudap sipo benai bat ka sateng sa ini ar benai tika daw balay ba ini ar benai ka sateng kalong ba ka government of Meghalaya ka claim pelai lut yai tai additional amount badai ban siu na ka state budget ka bala kot sispa saw crore nakata ka sispa saw crore ka pelai tang 3 crore hak ar rutrik jong upnai March arajar apuar bat kapat sa saw crore jin bakala pelai baro sispa saw crore ngin on face kan ka problems kan ka pending service jong last financial year katulop jong ikanomsa jong na February March hari ngimtip na kay kadaw mo honorable chief minister Padon Brom jong Usar Konrad Kisangma who is in charge of the finance tara utip kambha na kay kadaw ba upat sa ya kanay kapisa saw crore kabadi ban pelai syapo education department na kabentaban siwa katulop jong na February March padulat mo isim ba kajing kendo jong padulat kalong positif henry wat la kataru ngindang syong bayang ting ngindang continue ya kadharna ngin update adu bana kaliang jong UCM unsim initiative aga bayde bat kaneka jing dawa jong